Sebuah serangan UAV kamikaze Kran 2 Rusia dilaporkan menghantam fasilitas perusahaan motor di kota Lutsk. Ledakan besar terlihat jelas dalam rekaman yang beredar luas di media sosial. Peristiwa tersebut memancing kemarahan militer Ukraina yang menuding Rusia kembali menyasar infrastruktur industri penting. Rekaman serangan itu diunggah di Telegram Kamis 4 September 2025 dan langsung memicu perbincangan hangat. Serangan ini menjadi bagian dari rangkaian operasi udara Rusia yang belakangan kerap menargetkan fasilitas industri dan logistik di wilayah Ukraina Barat. Третя синочок, хто скаже, коли це вже закінчиться? І ще 8 бортів ту з ракетами, так? Весела нічка в Луцьку. Це просто жесть. Походу не збили. Просять пройти в укриття нас. Ух ти, бля! Третя синочок, хто скаже, коли це вже закінчиться? І ще 8 бортів ту з ракетами, так? Весела нічка в Луцьку. Це просто жесть. Походу не збили. Просять пройти в укриття нас. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.